Hey guys, welcome to my channel and welcome to Lanz TV. So for this vlog, simple decoration for my mama 77th birthday, DIY birthday decoration. So guys, kainan na. Okay? So kung bago ka sa akong channel, ay kalimot like, comment, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga video. So guys, just keep on watching. A few minutes later. Ate Rinci, dapat bang up sa tuyo? Pwede mo kapit. Oh, dapat. Sa tuwang kuan ron. Sa tuwang lechon. Yan. Kita kan si pahiniksik na ro. Ara ko mama oh. Ano mama. Hello, bye-bye. Amahong. Siyempre amahong nga kagwapa na. Hi ma. Happy birthday ma. Asay o. Ano ang gikuha sa? Kasi o. Mag-vlog daw sa laboratory. Mag-vlog, mag-bunga sa kuhan, siguro. So guys, Diyan sana na misa. Nail ito, Dre. ay naunsa maning ka vlog. Hoy, vlog. Hoy.
Sira lagi na ako. Ay, ginala ra pa mag-vlog na din. Namang naabot na ang lechon, guys. Darang lechon. May pusa na ba? Ay, bukog di ay ni. Opa. Abot ng lechon. Opa. Kamin Abot na na kami. lechon. Tara, lechon na si Pagano. Yes, kami na ang lechon. Asa di butang ito? Dala. Dala sana. Kaon na di. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Ang sabay. Once again has come your birthday. Once again has come this year. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time your birthday. Happy time this year. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Hey, happy birthday. Wala. Salamat sa mga anak. Oh. Oh, ilugay. Ano lagi palit?